Bafowethu ngeke nikholwe umholi wamaNazaretha unyazi lwezulu ubaba uShembe-ke lapha-ke sesikhiphile isinqumo-ke asiqondisa ngqo ngey'nkulumo-ke ey'sabalala ey'nkundleni zokuxhumana mayelana nevidiyo ethinta ungangezwe lakhe-ke lapha-ke angifisi uthi uzwe ngami kodwa-ke lukhona udaba khona la kwisiqiniseko esemedia ngicela ululalele-ke lonke luzoliphele-ke laphana-ke kodwa-ke ukhombise ukuba umholi-ke ojulile kakhulu kule nkulumo yakhe nanti udaba oluthokozela. Ukhulumile kokugcina okhuluma kanye ungaphikisi izwi lakhe kulalelwa lona lodwa. uNkulunkulu wamaNazaretha unyazi lezulu luthi nina nijwayele ukumthuka nidakiwe anithathelele okandaba isilo besimayile futhi okumele ukuthi nikwazi yena waxola umdlokombane omdala esibayeni wasemshiya nalesilo esikhona njengamanje uthi kumnandi kungemnandi kukubi uzosigona isilo bazobambana nje eqhutsheke phambili. Angazi ngoba manje kunamaNazaretha angayizwa le engahleli kahle kuthiwa sekuyisilo saphesheya kuthukela ngapha nje esilungini bathi akusizona esapho isilo esakwaZulu le hayi bafana bakithi angazi-ke lokho ukuthi kuyobe kusho ukuphikisana namagama onyazi noma yini ngoba phela iNazaretha alilindelekile ukuthi lingakhuluma inkulumo kanjalo yokuhlukanisa ebokugcina lo abathi bayamvikela yena eseselilo wakhombisa ukukholwa nokuba umholi. Hayi ukuthi phela kubuyelwe emuva naye umuntu omkhulu indlula mithe kuze kube kathathu pho kodwa-ke phela ngoba isithethelelwe ezulwini futhi sekuphelile kanjalo abantu abasale sebedla imhlathi nje beqinisela kuzodlula bakhohlwe.